say nipa kum adults no ware papa o my Ghana mu adechen adesan ya ntese obi ekum obi agese obi abo obi papa violence in some ekoso agese aburu so agese Ghana for opposite for kratia agese omukra mo wa say aware enim say enke odona chese edi mu akoten e ba de sen na chese we mu nyina tumi sisi ene ko pie mu obono mantem na se bono brown half mantem wa etumi akote asembo fro bi so no Appose for modern aso ababa wa bia chi a wodi arensa wa maso ne pachi wodi mfie aduenu nson just 27 years na ebe me say appose for so no mu na ade a chese omu se obaya ya no mu kire mu ne se obaya bo modern atumi akunu ya eye awrewo sem papa obaya ni din ye de Hilda Asamoah a ne kunu so edin ede Prince Aboaje na ebe me say ensem no a kire mu a chese abayo ene kunu wenchi kakra tumi sori omuntamu na sen a je se amanfo e kire mu se wotumi hu se ba me se baako etumi fa baako echi nti ano sa no na no kra de akasakasa etumi eda omuntampa a je se enam so kra ma oba ne tumi sizi be ma ne phone a je se be sin ne kra je se phone kra je se wonyamfa ma be ma ne kra eno na ba me se oba yo ya kwa bonten a waba no se ne kunu je se wono mu kwan oba je se we fia ayerepa obisa oh honey just say enkwan be na wono mi ne kuru say oh akrante enkwan o say oh we dey say guy just say otumu say na nkomo ne de o say oh we otumu say guy nti no mama bi no ma ne kuru say hwe hene ha akrante enkwan ya mema bre ho aye no mema woda just say roda just say wenju ba na mema na watwe ayo na ne kuru atwe se ni mo san atwe ayo na watwe no wotwofo na ne kunu age ato a chene jese wotumu se ampa asem no ne ayenyan a chese eno enam so ema chese na yiri ebufu ya chese wotumi tam se kan a wodi wura ne kon se suro a chese wotumu se ne nkwa atumi atwa so a wotumi age ne kunu enkwa afini sam ya Appose for some wotumi entrance sam yiso ama abo moden atumi akofa abayo e de akose emko enhwemu bi ahwe na adwemu se bi ana normal ana say sen na airco enti no ensem no de de be free mu ababia na be koso e de asum attention TV arefo na yetoa ensem no so kopi mu o Uganda yetu ye taban na just ye bu ye ketemu afa Uganda ne kopie video bi e twagu on ma ya ade age say ni ka esan ye ade a obetumi akase ye mutumu ze mekasa rawo sem ana say de jesem wotumu ze nyamesem no de nyame bae na na say Jesus Christo bae no de be jesi yentumi mo de wuro Emma mansan nyina enti wo se wo bae no oye bi mu aya asofo bi mu evangelist na we ne ekopi evangelist bi animu a wotum se ne abra wo ka nyame asem papa aches wo papa nyame asem de kire nkrofo na we na wo obopini ye bodamfo bi abodamfo na na adwen se chese onti nyame asem na chese wo pese wo firi nim ko ho na chai evangelist na dwa chese wotum se ampa action movie na ekoso ho no krofo ne ni abra chese wotum se waso bodamfo ni mu a chese ne ni abra wo kana tim foma was it by force wunti a obeti e say the obi aben o say obeti nyame asem say wunti a okitetu o de aben o dutu say ampa Uganda evangelist ni abre papa o pese obi ati o nyame asem ne bi na bodamfo ne po tumi esane yare utumu say wo hwe deliverance wo ye na ekoso na egirigidi pa we enya small je say wonye din na wo try bodamfo ade obeye wo no na yaso we say evangelist we de nyame honhom na sa ma ne double part of the anointing wotumu se ahoden wode tambo damfo ne de dwura ho no bra se me no mi ne gina ho a wanhwe sa ahoden kure nya bi a wotumu se deliverance service e koso a wotumu se junior pastor se de odi na chi read the bible no onso church was so wo hanso deliverance e koso wotumu se wonyame ensa no juma che se deliverance we de superb nte se be pie mo Ghana ade a wanhwe ankofo e be hwe asofo osumpa o ha na nya small isan se we ne abodamfo we ne de che se utumu se na ni abere aje se wono wonpe nyame asem ne tie na enso no evangelist dey force ne se wonpe wonte se obetumi asane utumu se video etwagui utumu se ade aje se na manfo atwa mo hia ese na wonso eba ne se na bodamfo a se wontie a se enya hwe utumu se nkrofo de aye se ne sam se o we nya de efe se obi ntie nyame asem a obo modern force ne se wontie nyame asem ne sa ye den a je se nkrofo kan se eba ne sa je se wo ye tietia ye bodamfo ne found yesu nkrofo kasa o tietia bodamfo found yesu se o obi a wo se wo man nyame asem no wo se wontie a
So also to me force no to me tea no to me bomb pie man so a man force dabi ban is a human right no but now force want the right or right to everything religion ni bibia no or person would tea or so tea so one tea so and say wo force and just say go for to me the asre sempa or social media to me etwa papa e kire say ampa nyame adwuma no de bi ye nanso bi ye no higher level kire say higher level papa say so mani abre say nyame sem no ombepa utim kura de ahyemu bible na yama na won no ma ye the best sound just won say ampa enye den a wo say nyame asem no dru yam na tumi tutu ye hombone no wotumi say wabodwuma papa amanfo atumi aboaje no say ampa sa so fo nyina mpo be ye say anka bodamfo ebire na wo wi asen ke so ate ga wo bovura ba bia uri be abodamfo an wo bawuram so abodam se okita krante kura ba wa Jessica na to atene atumi ahwa na se gu abon deliverance say na ke nyina be na je say ga wo say yes by the end of the year ni je say wa hia evangelist be bra wu no na ga wo so be do so say say krante party dwira wo tima nti no so mel nti no utumi say ade a wo say evangelist etumi abono modern a utumi say at the end of the day nje say wan hwa abodamfo e betumi afa no ho a afa ne ntoma pa afira betumi akowrowro ne ho ne manyina atoagu ama utumi ono so abedi eye nyankopon edichi na oche so won so utumi aka nsempa no ere a kira manfo say hwia ne mabodam so eye evangelist yadom wageme afiri ha woniam na nsema ye de besom no emu kakra eni de som sesia nko ye ka chem so mbomodin na mo stay tuned to your attention TV de obenyina ne say bomodin ra YouTube no subscribe na afi share no bi so entumi enya bi na wontumi enhwe afis numbers na go screen ani no bomodin afre na enu endi juma said de se na efata be dia am je so Frank Koku Asante me da sa wo je bre ene adaje hwe